Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kyrtong jong ke Indian National Congress naka 26 Langrin District Council Constituency uba Perdon nam rengat hakalai trik urempang arja apusan udalit ban pendep ya kajing tep kerteng hakmat returning officer ha office u deputy commissioner Southwest Castles District naka benta ke election MDC syaka yeng dorbar thau an jong ka KHADC kaban salong haka arhoi trik urempang arja apusan ya uba Perdon nam rengat lasan ran lang da uba Martin di Danggo ex-MLA Karanikor Constituency uba man study nongrem UCM berem ka KHADC uba ken pam vi Kharling do u president ka DCC bat kiwe kinong yalam bat kinong Kyrshan ka parti UMM Danggo habakren cekilat pathai khubor ulaya thu ba on ai ka jing Kyrshan ka bapura ya u Kyrtong ka seng Congress ha ka ni ka kenti ba menta wat la umpat rai ban pinisno yala di sya ka ni ka parti Orang kami nam ta kali ke MDC ke Benwan nam ta kali ke Constituency Fang dan Constituency kadai bit nam ta ke HDC ke ba ni haban burde ni ka 6 schedule ke ba kila pen kelak ni haban pen nya kan sempat ni 6 schedule na tapan pen klan ru ya ka pla bisa jang ke HDC ke ba jangi pet hagaroi ke par ka duna ba ni haban burde ni ka pla bisa ru pen klan tenang ta ya ka riti ke dustur ke jong ban ya ban kampelong terai susu ban penskap nam ta khando ka siap pas skoi ru nam ta ba ngin pet nya nam ta ka ni ka khai ka patai bagini ki terai buluk jong ki dangla ban ya sim banta khamba susu bagi we kinom ki banabar kin wan ban su the ni ka jara jong tang ta thì cái jingale pidon jikman ban yok khai yo so jingjap sa kajing kerban namar bagiele atau mah kajing kerban gidan kita kajing kerban rai kaba konsan do pada pai ba jong konsensi yang ugi ibet namar ngabon kandidat kita bisbon adu mentanga Constituency Congress adi ngala eno nakaka parti PCP na Constituency Congress wat laga taru ngawan sendran ban Kyrshan ya ini samla namar ba ngayo I mensim jong itang kena makandaru udon mensim ban sakri ya ka Constituency jongi basa adin hatu katana te nagatao ngaru kumu ex MLA nga ai mensim ban ai support lang ya we ne candidate samla jongi rumors maybe but I have not decided to join any party after I left the BJP. Even Congress also till now I have not joined, but I came as a individual to support along with my followers. Langrin hakiti kisngi kansa don kajingkala kaba ngim community ngenom la ban tu lupa ya pi handai ngashom kadon kajingkala kaba nakale ju pi pila I menero lomba kumnul ba Danggo ba man study norem lawan hagaju ka platform mereka bat kandidat ban nakale ju ba Danggo ru ai jingkren ba nakale ju irwan ban support nakale ju nila nakale jungi kalau kari jing penbet ban nakale ju ba Danggo insawan banerap nak bantai ka parti lah kanu kurkom Kyrshan nakale jungi kwa ba Danggo ba inong tangin Kyrshan henry ba kumba udi uno seng unong tere ju ka parti kongres tingi kan nakale jungi kwa kata bat kanang ba intu try bat borok kinu Kyrshan jungi ru kan intu try tiri ki borok kin sapau kin kismi ban ngin sa pentip yapi